Kelalong ka jingker khu ka bakrau ya ka thai sora hi baro ka wei ba lingba ka jing treshtom i Reverend Father Gilbert Jelbhoi i balong ha ka jukapor u principal jong ka Saint John Bosco Boys Higher Secondary School sora lala ban pli ya ka shlam a jikai nadu ka music, basic computer skill, mixed martial art, scout, NCC, bat basketball. Kapan sedang malla ka singi sajan ha Saint John Bosco Boys Higher Secondary School sora. Bat la plia da ukongsan ba Kevin M. Melim ngap MLA ka sora konstituensi kata haka kharsan tarik uyayong araja arpulai haka por kenda shiteng menstem. Haka ni ka sngi le don lang ki kena skul jong ka ni ka skul ki no hikai bat ka tu kat ni ki belasya akhot sngoba haka ni ka program rengkat ki dikhot ka PPC. La penya ya ke jelang ka belengkot da i Dr. Elijah Sawian i belong ubai principal jong ka Saint John Bosco Boys Higher Secondary School seorang. Layo bantang yang memiti syua pan pli ya kan dikaslam aji kai bat kaladon ru ke jing tiang subha da ke bapeni thu ya baro kinoi kai ki bansahi kai ha kan ka shlam aji kai baper da iba Kevin M. William ibalong UMLA jong ka seorang konstituensi. Bat la pediang sobha ya barok belawan ban shim mentah hakani ke jingpli ya kani ke shlam aji kai training skill da Reverend Father Gilbert Jelbhoi. Kelalong part kasni ke basa jingkan mau ya kani ke skul lingba ke jing shim mentah lang ki kena pule jong kani ke skul nadu ki jing ruai ki jing shat ki ba itnat bat ka bela pelong ya kani ke program ka ba ipu ipieng bat ka ba syongkun. La penkut no ya kani ke program da ki jing ruai anthem jong kani ke skul Saint John Bosco Boys Higher Secondary School seorang. Ki Don Bosco School jong kari India mentau senang ilarai bat integrate dot ya kini ki skills ha ki school jong ki barakot. Hari India ki don ko basis pa san totally ki schools dan ha barakot ki cities jong kari India. Bat kalong ke Bosco tenang kalau adopt ke school jong ki mentau senang bat kan saai ke scholarship ar ngot chi skills ya kino ki kena ki patbit kat kum ka jing a certificate jong ki nahi kai jongi bat kan sponsor lut na dong sadong nadu ka high school tat hadu kin dadap ka jing pule jongi tat hadu kin dadap ka jing ka thong ka jongi asau sarong banang api bahagini rusnam niladon sangot ki kena kasi ki belayo ka scholarship hangte apo ka school Don Bosco bado thala bat uwe nak kita de persa jonga bat argot nak kita kena school ki lapoi ha ka Manchester United Club Port London lembal ka jarap jong ka ni Don Bosco School. Paling keren yang kini nama si Don Kibriu Kibasutu Bakra bangi school Saint John ngilek kelak kamdai kata kadai kebenta jong ke All India Don Bosco Plan ayat tu epi keniru ban kentu epi ban sim kabu ya kini ke school sim kabu ya ke ai bakani ke school ke ayafi keblesi pun nak kebenta iba Kevin M. Melingap ibalong UMLA jongi baraka jogo poru balong konsan jongi menta kasingi tena kalian ke school kum kadak ka jing sngungu menta kasingi la khar kena ngi om tang ban pli ya kadeka program rairu ban ai ka kerhu ka kado ban ai ki ka jing sngungu na ka benta baro bailale ke school ba ikit bok kan ba ka jing don jongi hapo kasora konstituensi kumu MLA kanyarap bantai ikut kikti jongi to sasi sing in the priang sobha ya iba Kevin Evan festival hakane ko po nga kot ya bi iwe bangin yayeng banya play ya kane ko program ha ka ba i kongsan jongi i ba Kevin M belunga in satbe yune bombeti kum katak ban ai jingsha sabarok ko itu kena ibakwa ban poi sya kathong jong ke jing imriki patadin kata ka sabut da ka prayer dance ka bakateng there is a candle supaya yang kat bangakot ya i MLA jongi ban inwan ban phang uniform beti kum kadak
kajing play yang ini program. Pakam reading skills kapag sa sedang naduk mentas ni hangi po St. John Bosco Higher Secondary School. See how he's trying to light his own candle so ugly. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold down your candle for all to see, and take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Lord. We are the one voice, we are to welcome you. We are just moving forward to seek your blessings. Love of learning is from your grace. You are the mentors of the broken minds, 'cause love to see us smile. Now we'll go to the next program. Thapti kebajam. Thapti sesi ke kebajam. Today's good ya i principal buat i apa ni cumi. Bentang iyo kecing ruang Shine.
higher secondary school kala pelong ye gane gasngi kong kasngi jongka jing sa jing kan mau sa kawero ngadap daga jing kemen ban don rikat bat pi ha gane gastap hagaba ngi kum ka school kum ka management committee kala shim ya gane ga sinjam jong kejing penroy penpar le kejing ya yarap ya ki khna jong gane ga than sora ngai ku play yau play try kenrak ubala ayengi kejing nang ji start bat ula kerku kedok yengi khamtam ha gane ga school bi chungi ba shisha ublay la kerku ya gane ga school chungi langba ki nong penyat ki nong suma ki nong pet nong kmi ya gane ga school bi chungi ngadap daga jing sngo kumen menta ga step ban pediang borom ya EMLA bedon borom jongi ibadon ringkat bangi hakane ga step kum ucip guest jong kane ga step ban pli kane ka inauguration jong ga Don Bosco integrated training skill kaba ngi kum ka school kala pelong lene kan pli nadu nang ne chikma te kum kada jong ga jing penyang sobha hi tong ini thapti lang baro nai sibon yebi EMLA bi jongi ga penyang sobha ye kiwe ki members ro ki ba don ne kum ki executive members khamtam ki member jong ka PPC jong ka Paris sora jongi ki ba don lang kat bangi ya kene ka step kublai shibul ba pila pelat ka por bakordor ke jong pi benwan management kene ka step but I men sim man penslur ki kena bi jong kublai shibul ya pi we tong ini thap tiru ha kene ka por ka ta jongi na dak daga jing sekmen hang jing shisha ban ai kublai kerpang ya kine ginong hikai ki balong ki bakloi ba ban sim ya kene ka training na ka benta jong ki khna jong i ha kene ka thain sora te yada daga jing sekmen ba ki maki hi kide kita kide ki ban sim khiai kene ka training banikar ban snake ban pen i lene ban yarap ikna hagane ka training jong kane ka school bi jungi kublai chibon ya piru ai ba blai nang tilanti pi nang yarap pi hagane ka sinjam ka ba mapi pila tre da ka banta kine ki khna bi jungi tu chu ya pi we khamtam ya kine ki khna bachim khia ya kane what can stinky what onki ngan le tang chi sngi henre ngan sange no ngan give up no kane skill ka ba pihak menteri sitom hi daladi onde kabasuk tang banyo jing nikai kumut tang shuyo henre chui no pihak menteri sitom hi daladi without effort you cannot achieve in life kumau kitin paren mo klem da keting jing trash tom klem da keting minot himla ban le ke ban job aka jing em job बेखयाली कि तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछड़ना है जरूर ये सवाल आए मेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं
ni kapol ngakon no I emani badan berom jungi ha ke bangin sapni itu ya kini kinong hikai jungi ni ki training skills ba fair tega sakon yuwei pe yuwei ni kinong hikai ke sawan sakman ban sapni itu ya ki ke music Gabriel Alden Nadal. Iba Gabriel ide na pom somen idon ke leading studio recording studio Poga State. Ba ilong very talented in music. Ili kai music keleng jong sora. To sobat hakti na kabenta joki. Ilong ki badon bo ama hakani ke jok idon ki professional ki bani kai yafi. Kono ikinoi kai jong ka mixed martial arts kini all India stars. Mo tinggal ai kon ni crowd jutang kasentil. Crowd jutang kasentil. Sobat hakti na kabenta joki. Kita profesional, mo kita profesional. Mo sobat hakti saya cicil nampai crowd jutang kudet. Idon Salu in Nathaniel, one of the leading fighters, more Poga State, but kari ke jungi. Sobat hakti nak kamta jungi. Idon ya I noikai ke bede but ke NCC ngi so sarong bede way na ke kena school jungi. Kublai sebun dondor nak kamta ke jing mensin lebih banyak orang kamta kena school jungi. Sobat hakti sensitif kamta jungi. Ngakon Sir James Raji, Scout Masters, jom ke school jungi. Sobat wan sekaman Sir James Raji. Sobat hakti namta jungi. So Sir James nanti tang Scout Master mentai lah ke lalong ru actor apa YouTube channel. Idon ya I Miss Udilia Nyota iban sampai haga badai bagajingikai ya ki digital skills. Ki digital skills ki dei ki skills ki badon kame haga ne juk mentang. Ke bamba pi ki kena pinum lalai. Mo dengan khotsoba ya I Miss Udilia ibla syakri ke school jungi la slam haga badikai komputer te sobat hakti na kamta jungi. Beras kata nyawat coach kimjio nama seorang student coach. They go everything happens at the right time and the right moment. Bagi seorang bandang ru yang Jerry Maya Kalujon, ibadai professional basketball player, iban sesuci kumbu coach dong ka Don Bosco Basketball Academy St. John Bosco Boys. Sobat hakti nam tajungi. Let's say himda yatib baha ini way but yatib baru idon ya Sir Aloysius Asid Khan iban selok assistant coach idai mohikai jungi ba idai way na ki kena school dong kena school matai along no hikai iba smart ha jimpuli ila bat haru ha ka sports ila represent ya solar division ha ki state level competitions kumpi atletik. Sobat hakti na kamusta ya. Ningkonge syabnyat syakmat kaburam kabahakmadu sun ai belen try kenrat delingba ka jing ai bor ka jamu national debt blala pen poi yang ayaki hagni kapor kabamenta barnasun chim ne galat banai kublai kerpang yai father Gilbert Boy bat komju igin khot jang manjin committee baro balai bet ban khot snobha yang balong kumu kongsan bagi nyo ban play perda ya kani ga training on skill development bra introduce kerpang hapo kani ga institution ka jongpi bana sokmen shikadeye yaga ke bana liang jong ibadeng eligious sawian hende lakren bakani ka de ka kum ka plan
jong ki all India Don Bosco institutions ban persyang ban introduce no integrated training skills boro ki institutions ki jong ki ban ngisol thuru katkum kaphang habangi pet kayat inline bat kaniga new education policy kebanagalyang jog sarkar India kala dep ban introduce house name arjar ato henen kasngi Nagalyang ka jonga nadar shuwan man pili perda ya ka exhibition hangte hapo Chief Minister's Youth Center kabadon hangte hapo manal likhi nonglum hapo lalikot bagi so thu baga phang ka bahak madu la thau yakini ki youth centers kaleng sodong ka jilla hak bakini ki youth centers kelong kum kita ke rensa kipan ailat yakini ki khun samla ki jong banyo ya ka jingtip ka jinghikai ka jingnang bat pan penjanai ya ka sap ka phong ka badan haki bangi so komen shika de e bagani ka sngi ka bamen dapat nginyo pan play perda ya kani ka jingthmu ka babha ka panaka liang jong ka institution ka jongpi kaladon ban persyang banora er taka lawe ga berpernai om tangnanta ki khana jogni ga school renga so komen bakum balapin bana hine na kaliang joba deng eligibles what ye ki khana school ki ba malja jom kani ga than sora hi barokoi ni so tho bangi em ha kani ga jok jongi menta ka jok na shisha ka bana kaliang jom ga sarkar India Nagalyang joga sarkal jilla kai kendu ya kawe ka mausiang kapa e hadu katata khamtam namta ki kun samla ki jong abangiyo i panagalyang joga sarkar ki kendu ji e khamtam abai de barkani ka unemployment problem ni sauthu panagalyang joga sarkal jilla barka sarkar India ka jingthmu ka bahak madu bala penmi yakani ka new education policy jong samal jal artho khadu khadwai ka jingpen thamai hadil life south ligi snem kalong ban tackle hagabai dei barkani ka unemployment problem haba kalong ke ka basosi abangi pek katkum ka census jong snem arjar khadoi katkum ka report nyo iba iway na pedeng ki laingot ki balong ki degree holder ki bala pass ya ke exam BA BSc BCom markom tatel ki long ki khun samla ki ba khlem kam khlem jam dero ta benta bangi em ha ka jok ka banagalyang joki khun samla kemde shu pan shu khmi lenti tang ha bai de bat ka kam sarkar ka government sector ni sauthu bagalalong kapadap bangi emlo ka job ka baka competition lane ka de ka job chok ka jingele bergiong kijuong bakham tam tang kita ki fittest will survive tang ki babhad la tang ki bananglu kin la ban em ha bai de ba government sector dero ta ka benta banagalyang jo sarkar India ber sarkar jilla kala berkhat ban pen thamai hang bai dei barkani ka policy ba khadu khadwang yo I bakat kum ka phang jo ka new education policy la dorno kalenti ban introduce yakini ki vocational education what haki school ki bopero pher hapo kane kari ka bai ka jongi ni sok men shi ka dei bagani ka introduction jongane ka training on skills development kanya ringkar lang barka normal education ka jongpi di sauthu kanya side by side hak banagalyang ka jongpi kum ki khna puli jong kani ke institution pinyo ya kani ka kabuk sia ka banagalyang ka jongpi pinyo ekalat kalinti ban penjanai hak baidei barka sap ka phong ka badan hapi dialor ta benta banagalyang ka jonga asun shimne galat Panyai kintu jor hak mat jongpi, panyai 3 minute, panyai ringkar lang, panyai 3 lang, kini ki trainers, ki papen saai,
nagaliang ka jongki ya kata training kenang ba nagaliang ka jongi ngi anglot ya kata lawai ka pernah nagabenta ka jongki kumki kenang Upang dan step kipernai Garuna yinjang ngan wa maulenai Ki ki bakun ki minawadun Hanga kin yai tun Keep eba ilbi Keep eba susing Jing e nga nong ti Jera uplang Dang step ki pernai Garuna yin jang Ngan wa mau lenai Rồi lòng Jera uplang Dang step ki pernai Garuna yin jang Ngan wa mau lenai Jong ki lu Chào bên jong ki lu Hang ta đi ca na Cả ba ngàn xa khur Ngàn prang ya la địa Cả thông ngàn mà ni Khu play nong hi kai Ching stan ba pi ai Yang ti pi ya lang La wei bao per nai Ki sang ba u play Ha nga u la bu Kin sen tiên kin so Nong thao bang ai gu Let's rise up to build our lives and shine like the stars above. Let's take our school to greater heights. Don Bosco be our guide.